andikite agakiuga Tabitha Karanja kuria Naikuru ni araruga akiuga Tabitha Karanja kuria Naikuru ni ararugama gite gia senator ni turakira horo wa Sicily Kariuki urari minister wa mai ni ararugama gite kia governor kuria county ya Nyandarua na he mundu ajirari mucokeria ngatho muno tondu he mundu arateithirie mwana arateithirie athie cukuru aramurihire fithi kuria Laikipia na atumia aigara meguthi meyumiritie magietha ite no Daily Nation niyo imwete no ritu muno tondu mekirite nginya toficia mundu othe wanahingia kaundu wa mbere na ni mutumia. Okay. Gwenda tuthi page 4 na ni gas ina goro Kamau yagia goro ni tondu wa bare no ikuria Ukraine kumbe maundu maya na tondu twiho tumuhuma ruraya ni undu haro no Russia rarwa na Ukraine gas ina goro na to guku Kenya tu ni gite goro thi yothe ugo to Kenya irarituhirwo tariu ri ona utika iredio kuringana na githimi na ni kambuni iriku no na tukinegenagia haro ya Ukraine na kiriari guku burini wa Kenya ni tutaxaga indo nyingi muno tondu kurati the increase is attributed to many factors, key among them being the introduction of value added tax. Thirikari tu niongereire VAT kuri gas no menye ni yeheretie gas ni kama utabanyite hakwaja ni ndigago mekirete thirikari hayeciriria atia yani abitekeheria VAT tene hari gas gicoke kimecokia tondu ya mekirite yeheretie VAT gas ni nigetha tugirio temi wa miti na kuthira miti haya kamutungi wa kilo 13 ndeci karia kanini acerikana kare meko niko kanini uredio ngiri 3,300 no kuraringana ni irikwe tondu ni cinacio gas ni mithemba mingi ungithie kuria kwa Rubis Energy acio marendia ngiri 3,340 kuyuria mutungi wa kilo 13 karia kanini ga kilo karia getagwo kameko ri karaihurio na ngiri 1,500 ma 60 kwa Rubis no ni turakiro haha mukimenya haro icio ina kuu njari ona cio no iracangira maundu maya ni imwe haro ni imwe ya factor nene muno guku Kenya ni uhoro wa magoti maria makiritwo igoti ria kimabũrũri ria ICC niri hetwo wira wori aruto ahakanaga kana arutaga mbeca nigetha aira mage nigetha cira wake kuri gotire ICC uharagane kwina ekwirwo mafuatitwo ni gotire ri wega cira-ini uyu wakiri Paul Gicero athitangirwo na gugafuatwo nginya na thimu ciao na gukonekaga pattern ka aira na ekwirwo aya aciro yo wakuri ICC he mundu woragirwo kana wonekaniria kwita wetagwo Mesha Kiebei Mesha Kiebei ari akarute wira na ari mwira wa bata muno kuruta wira wori aruto uyu deputy president na mumemerekia Joshua Rapsang mekiri andu itu kuria Rift Valley ndi ya bara acio angi marafuatwo ni igoti riri magikwirwo kuhuthika na tathikire takejoka huwa Yebei ndona handikitwo tire gatheti-ini no ati Yebei was touted as a star witness against Ruto and journalist sang ne hauda tari mwira wa bata nekendekie Mr. Yebei was abducted anyitirwo migwate 2014 December na agikora oragitwo kuma hinde uti mundu wanyitwo no mwaka umwe thutha-ini 2015 ri igoti ria ICC ni riareganire no horo atiriri ati Yebei was on the prosecution witness list Nanyita no mwari no igwa gwati katiriri ni eciragirio he was touted no igoti ria cokaria ICC ria igatiriri he was not registered, he was not on the prosecution's witness list but regretted that he had been killed ni magoti mundu gekena mundu akiuragwo no igoti ria igatiriri hatire igatiriri kumwita Yebei areirwo no tondu kuragwo oragirwo no oragire Yebei nari mwiri wa bata cira-ini uyu kuri no igwa dari list ni andu aria no igwa thikiriria kama ureke tuge nda handikitwo in 2015 the ICC denied Mr. Yebei was on the prosecution witness list oragirwo no yo tikimenya yo ni folidiri magitu na mwiri ugite yo nari mwira asa da atuikite mwira thikiriria the ICC has denied that Mr. Yebei was on the prosecution witness list dariho acio ke marafuatwo ni ta journalist uretwo Walter Barasa na mundu uretwo Philip Kipkoech na ni hari mundu uretwo Silas Simatwo ri marutaga wira na Ruto kuria kwa insurance haya tudie page page 12 page 12 andu amikawa kuria Naivasha ni maranegena niki nyingi ni tondu wa Naikuru gutuika city ni maragire biashara tondu andu a thirikari ri
mara prefer guthi Naikuru ni undu wa allowances. Allowances iria maheagwo ri ni iragũithirio. Wathie Naivasha uraheo ngiri kuma 18 na ngiri 3,500 kuringana na gikiro giaku kia wira. No wathie Naikuru, warara Naikuru uraheo ngiri 22 kana ngiri 4,200 ugithie ku ugithie Naikuru. No ugithie Naivasha ri ni ngiri 18 na uria wa iguru biu na uria wathie akaheo ngiri 3,500. No makona atiriri handu hathie Naikuru igwa guheo ngiri 22 na guku ndiraheo 18 ona hena ngiri 4 reko tuguthia hata wiki imwe na ni mbeca njega na ni cia kuheo ni allowance iria mundu aheagwo makire tuge aruti a wira a thirikari mathi kundu ni maheagwo sitakwati ni maheagwo allowances. Riu ri ene mikawa matongoretio ni Rahabu Mwihaki wa Lake Naivasha Hotel Owners Association marauga Naikuru uguo Naikuru iranenehirio ri ni guthutũkania Naivasha tondu mikawa miingi na miega to urona hau ikoragwo Naivasha. Naikuru town gutie mikawa tere ya Naivasha. Riu andu a thirikari ru maratwara micemanio Nakuru. So riu andu a me Naivasha megwika ate ene mikawa marauga tukuhinga tuthie Nairobi tuthie Githumo tuthie Naikuru kwa kwenyewe na Mombasa atwathie ri andu mage mawira. Ndarora kiugo Naivasha kiugite atia ritwa Naivasha ri ni ritwa ria kimathai ritagwo Enaiposha. Enaiposha ni kuga heaving waters mai maingi na gotika ritwa ria imire by world was founded in 1884 for the western world by Joseph Thompson. Muthugu na amiro ni kuga Enaiposha akiuga Naivasha. Chairman wa ene mikawa ku Naivasha ni mari kiama na ni mikawa mingi muno ikoragwo ku David Mwangi arauga riu andu aria mekugunĩkania ene mikawa ya Naikuru na riu mena mundu ũngĩ ũgwĩtwo Kimani wa Gitau nake niwe mwene chairman wa mikawa ya ku Naivasha ni atongoria marauga ni mekuria SRC tondu niyo yugaga uria andu mekuoya allowance na ministry ya ugendi marore itua riu tondu ni rirahutia biashara Naivasha na ni marore nginya governor Kinyanjui amateithĩrĩrie tondu riu gweka atiri gwathũkana ri mekuhinga mathie kungi na andu aria makiruta wira guku ri meke atia makoma ni jobless makiurwo ni mawira. Enough. Haya, page 32 page 32 iratuhe ndeto cia kundu gugwitwo Mwalimu Sacco. Ni Mwalimu Sacco? Mwalimu Sacco ndamiona. Mwalimu Sacco aenderio bengi ni mundu ugwitwo Naushad Merari bengi itagwo Spire Bank. Henderio ri akienderio Mwalimu Sacco akienderio bengi yo ciringi bilioni 2 na milioni 700. Ni biashara yatiragwo aikarire haha uria wa brokire athondekire mbeca nyingi muno. Merari endia bengi yo ri kurikia kwendia uguo ri akirutithirwo mbia ciake okuo akiendia na akiruta mbia 1.7 billion. Riu turakirwa bengi no ni aturirie maru ikoragwo eturitie andu ni ta ya thirire ni haraganire na riu ni ikwendio na ikwendio bei ya ruhiu rutueku ikwendio kindu hatari mwalimu eguthii hathara atari athie tondu hatiri ona ki gikuo ona ni hathara ni mahe hatiri riu no angaritwa no anga mundu agurie ritwa gutiri ona ndururu ungithie kuo ukomberwo kana urute wi mwalimu na yagurirwo mbeca cia rimu thigino ya miaka mingi ya rimu ya riragu Spire Bank yagurirwo ni Mwalimu Sacco. Nona mutugo wa Sacco gucenjia wira wayo Sacco majagia wega muno na wira wa kuigithia na gukombithia ucio ni wira wa Sacco, savings and credit. The moment Sacco yajia undu ungi wonaga majia kuga ati maenda gutuika bengi umenya ati kafosa ito fosa mathi manene hete go mathi gutuika bengi ri maundu makaja kumurikwo na maundu maria ange makaja kuone maragurira andu migunda magiakagira andu manyumba. Correct. Yajiro guo ni mwatera igo thiraga tondu ni mwatiga uria mwanjitie niki na riu umenya riri kaingire uri maundu ma mothe mekagwo ni directors acha ona NSA mugathomerwo ni mukihitukagia mucemani-ini akiri mugathomerwo andu aria maroneka mohigiriire mambaga gwituka mucemanio handu mukerwo kutena mucemanio wa Sacco muthenya muna andu aria moneka mohigiriire undu-ini ri makaba makaguthwo ngundi ya nda riu mugoka magaikara atatu haria mbere
atatu gitagateini na ta 10 na haria thutha no githeti kura cikagio acha kugine acclamation me 20 minutes ugathomero aria megukararia me uguo rukainge ruaria marendo mekeri magetikira ukaigwa atiriri ni kamite ni andu mahitukire na minute tigekatia ikandiko so sometimes urugamiriri wa ciama cia sako nago no agire ukorwo kirorwo amwe maturite maria rugamiriri ya sako miaka etathiraga riu ni marero ha atiriri mwalimu sako ni aratarwo na ni nguthomo ria aratarwo arero a bank is not like a motorbike that you go to a motorcycle shop buy it and now you want to dispose it fegi titaduthi atithia kuria nduthi ciendagio ukaiga nengere no uikinya na hau faro ukaiga ona ni ngumiedia ukagura na ekaguro fegi ni hana ugo riu merukana na fegi no yao na ruo ru ni haritu muno kama mugurie ha hau ni haritu no ukigura ritwa ko eri Njoroge ritwa na no ajie yaku fegi ya na ti atene uria kiwikaine ene ti atene fegi ngumo hau ni mathakire mwalimu koru hau ni athakirwo koru turekerie ngatheti yo hau ni getha cokererie na ngatheti ya Daily Nation. Oh yes. Birisho de gwede no mwaka ucokia all every coin utire thiri etaubukaga. My husband has told me everything. Nini gwira